One sekunde kada nastaju žudnja, energija žudnje i energija ljutnje u umu, nastaje stres. Ako želimo zauzdati taj stres i onemogućiti ga, kao što je antistres tečaj, treba razumjeti korijenski uzrok koji ga producira. Da bi to uspjeli, želio bi definirati šta je to prvo ljutnja. Znači, ljutnja je mentalni faktor koji preuveličava negativne kvalitete objekta, promatranja i želi ga ukloniti. Ako ga ne može ukloniti, će ga povrijediti. Znači, to bi bila definicija ljutnje. Šta je žudnja? Žudnja je isto to, samo što dodjeljuje preuveličava i dodjeljuje 100% kvalitetu privlačnosti nekom objektu promatranja i želi ga posjedovati. To je žudnja. Kada se ljutnja javlja, u trenutku kada žudnja jako žudi za nečim i želi nešto posjedovati i onemogućena je u tome, tad se javlja ljutnja. Znači, žudnja i ljutnja su kao dvije strane jedne medalje. Kad žudnja ne može doći do čega želi, aktivira se ljutnja. I smatra se da je žudnja još gora od ljutnje, zato jer je stalno prisutna. Ne može, ljutnju vidiš kada se kontroli, ali žudnju ne može. Žudnja je stalno želi, stalno ima neku težnju da ide prema nečemu, kad je onemogućena poludi. Da kada već o tome govorimo, želim odmah dati jednu protupitanje, a to je, ako su žudnja i ljutnja toliko destruktivni, zar onda ja želim reći, zar onda tibetanska znanost uma želi reći da ne smijemo registrirati negativne pojave u društvu? Da li je to moja namjera? Znači, da onda ništa što je negativno ne smijemo registrirati ili ponašati se kao da to ne postoji. Koja je praktična vrijednost onda spoznaje da žudnja i ljutnja su toliko destruktivne? Kako ćemo onda reagirati na negativne pojave koje se nalaze u našem životu ili u društvu? To je praktično pitanje i to želim adresirati. Znači, postoji razlika između ljutnje i valjane spoznaje uma koji valjanom spoznajom analizira negativnosti i ostaje smiren. Znači, velika je razlika između ljutnje koja vidi nešto negativno i odmah reagira i uma koji ima valjanu spoznaju negativnosti i ostaje smiren. To je ono što danas želim definirati. Te dvije, znači, praktičnu korist ovo spoznaje da je ljutnja. Znači, ljutnja je negativna. Pa šta onda? Ali ovo je negativno, moram reagirati s ljutnjom. Ok, znači ima razlika između ljutnje i valjane spoznaje koja registrira negativnu pojavu u društvu ili okolini i ostaje smiren. To je puno opasnije za ljutnju. To je puno opasnije za protivnika nego onaj ko se ljuti.